Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Hafiz Otomotif. Nah, Avanza 2013 tipe G 1,3 ya. Barang istimewa. Kilometer 87.000. Pajak hidup ya, bulan 3 2025. Avanza G 1,3 transmisi manual ya. Yang berminat silakan. Harga 135, harga buka ya, nego. Ban mulus, pajak panjang. Avanza G 1,5 ya, 1,3 ya. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.